Svet je prepun povrijeđenih ljudi koji prosto ne znaju da budu ono što bi trebali biti. Nisu svoji jer misle da ne vrede ništa, onda pokušavaju da postanu nešto što nisu, pokušavaju postati neko drugi, nose maske, imaju smrznut izraz lica, glume kako je sve u redu sa njima, a krvare iznutra na smrt. Bog ne želi da se pretvaramo. On želi da smo iskreni sa njim kako bismo primili isceljenje koje je naše kroz smrt i vaskrsnuće Isusa Krista. Zatim postanite potpuna, stvarna osoba, netko tko zna tko ste u Hristu. Ne morate se takmičiti ni sa kim, niti porediti sebe sa bilo kim. Može li iko na ovo reći amen? Imam riječ za vas. U redu je ne biti uvijek u redu. U redu je da ne budete uvijek u redu. Vidite, mi očajnički želimo sakriti od drugih ljudi da nismo dobro. Želimo da svi misle kako smo dobro. Znate, ja sam osoba koja je sasvim u redu kada sam u svom komšiluku. Nema problema, bez brige. Ma, hladna sam ko led. Onda postanete hrišćanin, jezik vam se totalno promijeni, ali problem ostaje isti. Slava Bogu, hvala ti Isuse, slavimo te Bože, amen, amen, amen. Onda odete u crkvu sa svojom crkvenom facom, smrznutim osmijehom Duha Svetoga, sa našim malim hrišćanskim izrazima koje ste do tada već naučili. Znam sve o tome. Dave i ja bismo se svađali sve do crkve, čim bi dotakli crkvena vrata. Slava Bogu. Hvalimo te Bože, hvala ti Isuse. Amen, amen, amen. Vraćamo se u kola, svađamo se cijelim putem do kuće. Naljutila bih se na njega jer on želi gledati fudbal, a ja bih završila u kupatilu i ostatak dana provela plačući tamo. Sljedeći dana bih bila u depresiji. Ovo stanje bi se nastavilo cijele nedelje, onda u nedjelju kada odemo u crkvu slavimo Boga. Haleluja, slava Bogu. Ma dajte, ima li živih ovdje? U redu. Znate šta? Duh Sveti želi da učestvuje u vašem životu. Bolje ga pustite unutra pre nego što se raspadnete. On sve postavi na svoje mjesto. Ne možete primiti Božju pomoć ako prvo ne priznate da vam je potrebna. Znači, prva stvar koju treba da uradimo, da odemo do Boga i kažemo: volim te Bože, cenim tvoje spasenje, ali sam totalni haos. Želim istinu. Ne želim živjeti u laži. Evo sljedeće molitve koje možete moliti svaki dan. Bože, otvori moje oči u svim područjima gdje sam prevarena i nauči me istini. Pričat ćemo malo više u vezi prevare u nekim od sljedećih predavanja jer smo prevareni u mnogim područjima, a onda smatramo kako svi drugi imaju problem. Ti si kriv jer ja nisam srećna, ti si kriv jer ja nisam srećna. Kada bi uradio ovo, onda ne bih imala problem. Psalam 109:22. Hajde da pogledamo koliko je David bio iskren. Jer siromak sam i ubog, i srce je moje ranjeno u meni. Psalmista David je bio skroz otvoren sa Bogom. Dok čitate psalme, vidjet ćete da se on nije igrao žmurke sa Bogom. Ponovit ću ovo još jedanput. U redu je da uvijek ne budete ok. Kada vam nije dobro, ne morate se pretvarati kako vam je odlično. Možete reći: potrebna mi je pomoć. Potrebna mi je pomoć od Boga. Jakovljeva poslanica 5:16 nam kaže: zato ispovedajte jedan drugome svoje grehe i molite se Bogu jedan za drugoga da možete biti iscijeljeni i obnovljeni ka duhovnom tonu srca i uma. Vrlo dobro znamo kako možemo Bogu ispovediti sve naše grehe i da oproštenje dolazi od njega. Ali je ipak s vremena na vrijeme dobro popričati sa nekim, kako bi te stvari prosto izašle iz nas. Današnji problem je da su lojalnost i čast zaboravljeni, a integritet je riječ
koju mnogi mladi ne razumeju. Mnogi ljudi imaju problem da pronađu nekoga sa kime mogu ozbiljno popričati, osobom koja će sačuvati njihove tajne. Ipak postoje takve osobe. Izaberite mudro, pronađite dobrog prijatelja, člana porodice od povjerenja, duhovnog vođu u kojeg imate povjerenja ako imate potrebu da sa nekim popričate. Nikoga ne ohrabrujem da ide na savjetovanje 20 godina. Ako vam je potrebno savjetovanje, znajte da su oni vezani zakonom da ne smeju odati vaše tajne. Nekada nam je samo potrebno da se izluftiramo. Damo sebi oduška. Godinama. Bila sam u svojim kasnim 20. prije nego što sam ikome rekla šta mi se dešavalo. Tolike godine sam provela usamljena sa takvom tajnom u sebi. Zašto nikome nisam ništa rekla? Plašila sam se šta će ljudi misliti o meni. Plašila sam se da će moj otac otkriti da sam nekome rekla. Plašila sam se da će moja majka možda otkriti da sam nekome rekla. Baš tako đavo i želi da živimo na taj način, u strahu. Praktično on želi da nam sruši život i da uvijek živimo u strahu kako će neko možda otkriti našu tajnu. Možda ste se nekada nalazili u prostituciji, a sada se plašite da će netko to otkriti. Može biti bilo šta u pitanju. Pohranjene tajne u stvari nikada ne umiru. One samo nastavljaju da nas izjedaju iznutra. Zbog toga trebamo ovo cijeniti. Ispovedajte svoje grehe jedan drugome kako biste mogli biti isceljeni. Ponekad kada postoji nešto što nas stvarno muči, neprijatelj vas baš tu napada i čini vam se kako nikako ne možete to prevazići. Sjećam se, jedanput imala sam problem sa ljubomorom u vezi jedne osobe. Nisam željela da se osjećam na taj način. Bilo je glupo, ali ipak sam to osjećala. Nikako nisam mogla to prevazići. Osjećala sam da Bog stavlja na moje srce kako trebam otići do Dejva, sve mu ispričati i da se on moli za mene u vezi tog problema. Nekada nas je sramota da priznamo nekome kroz kakve stvari prolazimo ili ako smo nešto učinili. Upravo kroz taj sam čin poniznosti primila pomoć od Boga. Bog pomaže poniznima. Bog pomaže onima koji su spremni reći potrebna mi je pomoć. Nemojte i dalje ostajati u mraku. Sve što iznesete na svjetlost dana otkrije se. Često, kada imamo probleme i povrijeđeni smo, obično krivimo nekog drugoga. Uvijek nam je neko drugi kriv. To je počelo još u Edenskom vrtu. Igra prebacivanja krivce, a onda se prenosilo dalje. Ja sam to radila, sigurna sam da ste i vi. Ako sam kasnila na posao, to je tuđa greška. Neko od kuće ne trebao nešto uraditi, a nije uradio, onda moram to samo odraditi, a to je dovelo do toga da zakasnim. Nikad nam ne padne na pamet da smo možda trebali ustati ranije, ostaviti sebi malo mjesta u životu kako bismo mogli uraditi te stvari koje su neplanski iskrsle. Ne dozvolite da vas neko okrivi za svoj problem, a ne okrivljujte ni vi druge za svoje probleme. Pa nije to moja greška, neko je to isto uradio meni. Znate šta, možda kako sada stvari stoji i nije vaša greška, ali ne dozvolite da ono što vam se desilo postane vaš izgovor kako biste ostali isti. Kada sam tek otkrila kako se Bog brinuo o meni cijelog mog života i da to nije bio samo posao gdje sam trebala biti spašena i da se nekako petljam da bih stigla do neba, tamo bih imala stan i makar malo sreće. Bila sam zadivljena kada sam otkrila u kojem je stanju bila moja duša zbog stvari koje su mi se dešavale u prošlosti. Postoji obećanje u Bibliji koje pokriva to sve, da ne postoji više ni jedan bol koji moram preživljavati jer je Bog sve prekrio. Morala sam samo otkriti kako je to moje kupljeno, plaćeno i omogućeno krvlju Isusa Krista. Morala sam samo početi otvarati te pakete i uživati u životu za koji je Isus umro kako bih ja mogla uživati u njemu. Možda ni ti do sada to nisi znao. Možda vas je neko drogirao ovdje večeras. Možda su vas usput nahranili i obećali vam razne stvari ako se ovdje večeras pojavite sa njima. Stvar je u tome da se ipak nalazite ovdje i još niste otišli. Kada konačno shvatimo svoj odnos sa Hristom, desi se predivna promjena. Oh, koliko to volim.
On uzima sve loše stvari, a nama daje najlepše. Daću vam primjer. Kada sam se udala za Dejva, nisam imala auto, a Dave ga je imao. Onog momenta čim sam izgovorila da, imala sam auto. Koliko vas je ovo shvatilo? Sada sigurno shvatate, zar ne? U redu, vidite, kada kažete primam Krista, to vam je kao da kažete da. Zatim se sve njegove dobrote prebacuju na vaše ništavilo. Moje nemam auto se prebacilo na Daveovo imam auto. To je prosto predivno. Odjednom sam imala razne stvari koje do tad nisam imala. To je odličan posao. Isus nam daje radost za naše gunđanje, lepotu umjesto pepela, slavljenje umjesto depresije, poštovanje za nas umjesto sramote, oproštenje umjesto krivice, nadu umjesto očaja, pravednost umjesto krivice i tako dalje. I tako dalje. Samo što ne možete imati i pepeo i lepotu. Sada kopam. Kažete, šta misliš sa tim? Pa ako želite predivan život koji Isus želi da imate, onda ne možete biti cijeli dan u lošem raspoloženju, sediti na stolici ceo dan i samo razmišljati šta vam je neko uradio i prođe tako ceo život, kako su vas tada otkačili, kako ćete im vratiti za sve što su vam učinili, neću više trpeti ni ovo, ni ono. Morate se otarasiti svog pepela. Ako ga se otarasite, ostaje vam lepota. Amen. Moj brat je umro pre 2-3 godine od alkohola i droge i mentalnih bolesti, a bio je 9 godina mlađi od mene. Imao je razne mogućnosti za predivan život. Mogao je biti ovdje sa nama večeras na ovoj konferenciji radeći kao deo našeg osoblja. Radio je sa nama jedno vrijeme, sada nemam vremena da vam ispričam cijelu priču. Kada su ga pronašli u napuštenoj zgradi, telo mu je bilo potpuno izobličeno i morali smo ga kremirati. Poslali su nam njegov pepeo, a mi smo ga odnijeli na najljepše mjesto koje smo mogli pronaći i prosuli smo taj pepeo baš na tom mjestu. Željeli smo ga. Nije imao divan život, ali željeli smo da njegov pepeo prebiva na prelepoj zemlji. Zbog stvari u koje smo mi vjerovali, zbog stvari koje je proživeo u svojoj prošlosti, željeli smo vjerovati kako je bezbjedan sada u očevoj kući. On jeste prihvatio Isusa kao svog spasitelja, ali je i dalje bio totalno nesređen čovjek. Bog je nevjerovatno milostiv. Vjerujem kako on razume naš bol, pa čak i kada smo totalno neuravnoteženi. Ponekad, kada ne želim ovo upotrijebiti u lošem kontekstu, tako da nemojte se uvrijediti ako ste ovo nekad radili, želim samo da napravim kao neku sličnost za određene stvari. Ponekad kada ljudi svoje voljene kremiraju, žele da ih drže na neko mjesto kako bi se taj pepeo čuvao na određenom mjestu. Također nešto tako možemo i mi uraditi sa svojim životom. Možete posjedovati pepeo u svojoj prošlosti i stalno ga držati na određenom mjestu. Možda ne obraćate često na to pažnju, ali ipak volite pogledati tamo s vremena na vrijeme. Predlažem da uzmete svoj pepeo iz svoje prošlosti i prospete ga negdje. Dozvolite mu da se pretvori u lepotu. Amen. Vidite, tamo gdje sam rasula bratov pepeo, nema šanse da se vratim i ponovo ga pokupim. Bog želi da odete odavde večeras odlučni, kako više nećete nijednu noć svoga života provesti sa žabama. Šta? Kako si stigla do žaba? Pa hajdemo do izlaska 8. glava. Razmišljam da ovu poruku nazovem još jedna noć sa žabama, ali... Izlazak 8. Izraelci su u ropstvu u Egiptu.
plaču Bogu i traže da im pošalje osloboditelja, Mojsije, koji je bio nešto slično Hristu, poslat je da ih oslobodi. Faraon, koji u ovom slučaju predstavlja đavla, nije želeo da ih pusti. Zbog toga Bog šalje na njih pošasti jednu za drugom i poručuje: imat ćete užasan život sve dok ne oslobodite moj narod. Jedna od tih pošasti su bile i žabe. Sada čitamo glava 8 stih 1. Gospod reče Mojsiju: idi Faraonu i reci mu, ovako kaže Gospod, pusti moj narod da ide da mi služi. Ovdje sam večeras da vam kažem kako objavljujemo đavoli. Pusti Božji narod da ide kako bi služio Bogu. Amen. Biću večeras Božji glasnik i reći: ovako govori Gospod, pusti moj narod da ide. Amen. Ako odbiješ da ga pustiš, svu ću ti zemlju udariti žabama. Nil će vrveti od žaba i one će izaći i doći u tvoju palatu i u tvoju spavaću sobu i na tvoju postelju i u kuće tvojih službenika i na tvoj narod i u tvoje sačve i na tvoje načve. Bog nam je ovdje naslikao sliku sa žabama na sve strane. Znate, ako ste nesrećni u svome životu, to vas prati svuda. Žabe. Žabe samosažaljenja. Besne žabe. Ogorčene žabe. Žabe mržnje. Ma hajde, kome ovdje razume? Žabe. U redu. Gospod još reče Mojsiju: reci Aronu, pruži ruku sa štapom nad rekama, jezerima i potocima i učini da žabe izađu na Egipat. I Aron pruži ruku nad vodama Egipta i žabe izađoše i prekriše Egipat. Ali i čarobnjaci učiniše isto sa svojim vrađbinama. I oni učiniše da izađe još više žaba na Egipat. Ovo mi je bilo interesantno, kao da je Faraon umjesto da se pomoli Bogu i kaže: molim te, sklonite te žabe od mene. On se okrenuo narodu da reši svoj problem, a šta se desilo? Došlo je još više žaba. Ma dajte. Kad god odete ljudima da rešite svoj problem koji vam samo Bog može rešiti, dobit ćete žabe i to kao dodatak svojim žabama. Mislim, želite li da vam dočaram sliku žabe u vašem krevetu? Žabe koje vam šetaju po prstima. Izlazak 8, stih 8. Faraon pozvao Mojsija, Arona i reče im: pomolite se Gospodu da ukloni žabe od mene i mog naroda, a ja ću pustiti vaš narod da ide da prinese žrtvu Gospodu. Sada se spremite, tebi prepuštam čast, reče Mojsiju Faraon, da odrediš kada da se pomolimo za tebe, našem Gospodu. Za tvoje službenike i tvoj narod, da se vi i vaše kuće rešite žaba. Osim oni koji će ostati u Nilu, Mojsije je pitao: u redu, kada želiš da zamolim Boga da se otarasiš ovih žaba? Faraon je odgovorio: sutra. Sada, želite li vi provesti još jednu noć sa žabama? Zašto je Faraon želeo provesti još jednu noć sa žabama? Zašto nije rekao: moli se odmah, ovog minuta? Ko večeras u ovoj zgradi želi reći: više ni jednu noć sa žabama? Znate šta? Sutra je jedna od najopasnijih riječi u našem engleskom jeziku. Sutra. Idemo ih se otarasiti sutra. Provedimo još jednu noć sa njima u krevetu. Ma dajte, ima li nekoga ovdje sa mnom? Kada ćete oprostiti ljudima koji su vas povrijedili? Kada ćete prestati govoriti: preteško je, previše je, nije fair? Upravo sada. Upravo sada. Ovo je dan koji nam je Gospod stvorio. Radovat ću se i klicat ću. Koji je najvažniji moment u našem životu? Mnogi od vas bi rekli: dan kad sam primio Hrista.
Za mnogi od vas to je bilo upravo večeras. Neki bi rekli, kada sam se oženio, udala, kada smo dobili djecu, svi biste pogrešili. Najvažniji moment u vašem životu je upravo ovaj sada, jer je jedini za koji znate da ga imate. Jer svi jučerašnji momenti su gotovi, prošli, ne možete se vratiti uprkos svemu što su vam neki ljudi uradili, ali možete donijeti odluku upravo večeras kako nećete provesti više ni jednu noć sa žabama. Nećete dozvoliti da nešto što vam se desilo pred 20 godina uništi vaš život. Nastavit ćete dalje, dobit ćete svoju lepotu iz pepela, radost iz gunđanja, slavljenje iz nebesa. Amen. Znate, Isus je nahranio nekoliko hiljada ljudi sa obrokom jednog malog dečaka, a to nije bilo ni približno dovoljno kako bi nahranilo gomilu ljudi. Imao je par veknih hleba i par ribica, hiljade ljudi. Mali dečak je rekao, daću vam svoj ručak, možete sa tim nešto uraditi. Naravno, Isus je čudesno sve to umnožio i to je bilo dovoljno da nahrani sve te ljude. Postoji ta stvar sa Bogom. Ako mu predaš ono što imaš, iako to nije dovoljno kako bi se riješio tvoj problem, čak iako biste mu svi predali svoje slomljene, nesređene, nesrećne živote, on će učiniti nešto čudesno sa njima, a može iskoristiti i vašu uništenu prošlost kako bi nahranio puno ljudi. Amen. Večeras vas hranim sa riječju Božjom. Slamam hleb sa vama, tako reći. Ono će se umnožiti. Ova reč ide na vas i na milijone ljudi koji nas prate preko malih ekrana. Predivna stvar se desila kada Isus nahranio sve ljude. Preostalo je 12 korpi punih komadića ostataka od jela. Mali slomljeni komadići. Isus je rekao, skupite sve preostale komadiće, šteta je da propadnu. Evo šta vam želim reći. Ako se osjećate kako vam je život u komadićima, ako dozvolite Isusu da skupite komadiće, on će se postarati da vaša prošlost ne propadne. Vaša bol će postati nečija prednost, dobitak. Vaš haos će postati poruka. Ono što ste prošli postaće vaše čudo, a svakako i čudo za nekog drugog. Godinama sam govorila, samo da nisam zlostavljana. Samo da nisam bila zlostavljana. Znate, kada je Lazar umro, njegova sestra Marija rekla je Isusu, Gospode, da si samo bio ovdje, moj brat ne bi umro. Isuse, zašto nisi bio ovdje? Toliko često to izgovaramo. Zašto nisi? Zašto mi nisi pomogao kada sam bila zlostavljana? Molila sam Boga da me spasi toga svega. Nije. Mogao je, ali nije. Pa Joyce, kako nisi ljuta na Boga? Jer je on mnogo pametniji od mene. Sada ću vam reći nešto, pažljivo me slušajte. On je kroz sve to proveo me. Reći ću vam nešto sada, samo čekajte. Imam nekog iskustva sa Bogom, a sada je Bog uzeo moj slomljeni nered i upravo sada. Upravo sada. Ova poruka, moj isceljen život, moj obnovljen život, ova jedna poruka ima potencijal da započne pravo putovanje za milijone ljudi, da započnu isceljenje u svojim životima. Znate šta? Da me je Bog izvukao tada kada sam ja to željela, to bi bilo predivno. Ne bih bila toliko poređena, ali ne bih za vas imala ovu poruku. Znate šta? Ne znam kako Bog sve to čini. Znam da se nama to čini, da nije fair prema nama. Reći ću vam jednu stvar. Šta god da sam izgubila, o dušice, kaže vam, Bog mi je pružio duplo za moje nevolje. Amen. Za vas će također učiniti istu stvar. Nema više žaba.
Verujem kako je vrijeme da donesemo odluku. Izađemo iz svojih okova, ostavimo svoje žabe iza nas i pronađemo svoju slobodu za koju je Krist umro. Nemojte živjeti i provesti nijedan dan u svom